Poštovane dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo pozdraviti sve prisutne na 10. jubilarnom međunarodnom sajmu Bijeljina 2019. A posebno pozdravljam gospođu ministarku trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, Dragicu Kovač. Ne bi veliki aplauz za direktorku turističke organizacije Republike Srpske, gospođu Radu Jovanović i njihove saradnike. Zatim gospodina gradonačelnika Miću Mićića, predstavnike gradske uprave koji su pomogli u organizaciji sajam Bijeljina 2019. Također se zahvaljujem svim učesnicima sajma i predstavnicima turističke i ugostiteljske djelatnosti iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Federacije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Moram da se zahvalim našim kolegama koji su uložili dosta truda oko pripreme i organizacije 10. jubilarnog sajma. Turistička organizacija grada Bijeljine je od osnivanja 2004. godine dosta uradila na promociji turističkih potencijala Semberije, što se vidi kroz konstantno povećanje turističkog prometa u prosjeku od 11 do 12% svake godine. Zatim, prihoda od turizma i ugostiteljstva 800 miliona km Republike Srpske. Brojnih zaposlenih, oko 900 je zaposlenih u turističkim organizacijama u Republike Srpske. Grad Bijeljina ima brojne turističke potencijale, kao što su Banja Dvorovi, koja ima izvorište ljekovite vode i ima 75 stepeni kapacitet, izvorišta je 7,5 litara u sekundi. Etno selo Stanišić, koji godišnje posjeti preko 1 milion posjetilaca i koji se nalazi na turističkoj mapi Evrope, rijeku Drinu, rijeku Savu, 6 manastira, muzej, galeriju, 7 hotela, 2 sa 5 zvjezdica, 10 motela, 30 restorana, barova, pekoteka, diskoteka koji su dobra osnova za razvoj turizma. Želim svim prisutnim, a posebno našim gostima, prijatan boravak u ravnoj Semberiji, u Bijeljini i da se lijepo provedete. A sada bih dao riječ gradonačelniku gospodinu Mići Mićiću, koji je i pokrovitelj sajma 10. Hvala.